ok chẳngថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី insert delete និង update ដែលយើងបានស្វែងយល់នៅក្នុង database system ណាមានន័យថាយើងនឹងប្រើនៅ SQL របស់យើងសរសេរនៅក្នុង code របស់ VBA ណាបាទតើយើងប្រើវាឬក៏យើងនឹងប្រើនៅ command មួយចំនួនជាមួយខ្លះណាក្នុងការ execute នៅរាល់ SQL ទាំងអស់នោះណាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺគ្រូត្រូវការបង្កើត database ថ្មីមួយសិនដើម្បីបង្កើត database ថ្មីមួយយើងអាចចុចទៅលើរើសយក Microsoft Office Access 2007បាទបន្តមកទៀតគឺយើងចុចទៅលើកន្លែង blank database ដើម្បីបង្កើត database ថ្មីណាfile name គឺយើងដាក់ឈ្មោះ database របស់យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ថា testing DML ឧទាហរណ៍ DML របស់យើងគឺនៅទីនេះគឺគួរនឹងបង្ហាញទៅលើ3 syntax គឺ insert into delete from ហើយនិង update ណាបាទហើយគួរត្រូវការជ្រើសរើសទីតាំងដើម្បី save ឬក៏រក្សានៅ database ឧទាហរណ៍គួរចង់ដាក់លើ desktop ណាគួរចុចទៅលើ OK តទៅគួរចុចទៅលើ create ណាបាទយើងបានបង្កើត database ថ្មីមួយពីមុនយើងចង់ insert ណាយើងចង់ insert ទិន្នន័យគឺយើងត្រូវការមាន table មិនចឹងណាធម្មតា insert ទិន្នន័យគឺ insert ពី form ទៅកាន់ table គឺត្រូវការមាន table មួយណាអញ្ចឹងពេលយើងបញ្ចូលទិន្នន័យពី form ទៅទិន្នន័យនៅក្នុង form វាបោះទៅកាន់ទៅកាន់ table ណាទៅកាន់ table អញ្ចឹងទាមទារឲ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំត្រូវការបង្កើតនៅ table ថ្មីមួយសិនណា table ថ្មីមួយសិននៅពេលយើងបង្កើត database ថ្មីមួយគឺយើងនឹងឃើញមាន table ថ្មីមួយដែលបន្តបាន save ណាគឺ table គេថា table មួយណានៅក្នុង table មួយគឺខ្ញុំអាចចុចទៅលើ save ខ្ញុំអាច save វាមួយសិនបាទខ្ញុំចុច save មកហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ table របស់ខ្ញុំគឺ tb ឧទាហរណ៍ថា products ណា tbl product បាទខ្ញុំអាចចុច OK ខ្ញុំបានបង្កើត table មួយហើយខ្ញុំត្រូវការ add field បន្ថែមចុចលើ view ហើយខ្ញុំរើសយកអី design view អូខេចឹងក្នុង design view វាមានតែ field តែមួយទេគឺ ID អញ្ចឹង field ដំបូងគឺខ្ញុំចង់ដាក់ product ID ដោយខ្ញុំយក data type វាជា tag តើណាយក data type វាជា tag តមកទៀតខ្ញុំបង្កើត field ថ្មីមួយទៀតគឺ product name បាទខ្ញុំយក data type វាជា tag ដែរបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំបង្កើត field ថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថា unit in stock ណាបាទអ្វីទៅជា unit in stock ចង់សំដៅទៅលើចំនួនផលិតផលដែលសល់ក្នុង stock ណាហើយបើខ្ញុំត្រូវការ add time unit in stock ព្រោះទីទៀតគ្រូនឹងបង្ហាញអំពី update ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ update stock ណាបើ stock យើងនៅសល់តិចអញ្ចឹងយើងចង់ update stock បន្ថែមបើ stock យើងនៅសល់តែ3ទេអញ្ចឹងយើងចង់ update stock ថ្មីបន្ថែម20អញ្ចឹងយើងវាយលេខ20មក import 20មកវាបូកបញ្ចូលជាមួយនឹង stock ចាស់3គឺវាឡើងប៉ុន្មាន23ឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមាន field មួយទៀតគឺថា stock ដែលជា number មកយកវាជា number ព្រោះ stock គឺជាចំនួនគឺយើងយក data type វាជា number ខ្ញុំអាចចុច save table នៅមួយតុណាហើយខ្ញុំអាច view table ណាជំហានបន្ទាប់គឺខ្ញុំអាចបង្កើត form ណាបាទបង្កើត form ខ្ញុំត្រូវការបង្កើត form មួយគឺ insert ដើម្បី insert ផលិតផលពីមុនយើងចង់ insert record ចូលក្នុង table មួយយើងត្រូវបើក table ហ្នឹងមិនចឹងទេហើយយើង insert មកដល់ពេល001ណា product ID ហើយ product name ឧទាហរណ៍ថា Coca Cola ណា stock វាប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ថា20 enter អានេះយើងហៅថា insert ប៉ុន្តែយើង insert direct ឬក៏ផ្ទាល់នៅក្នុង table ណាបាទអ្វីខ្ញុំបង្ហាញគឺនឹងយើងនឹង insert ទិន្នន័យពីណាពី form ទៅណាពី form ទៅអញ្ចឹងដើម្បី insert ទិន្នន័យពី form គឺយើងត្រូវបង្កើត form មួយសិនណាហើយយើងត្រូវចាំថា table យើងមាន3 field អញ្ចឹង form យើងនឹងត្រូវគូស tick box ចំនួនប៉ុន្មានដែរ3ដែរអូខេ
chẳng là mấy bằng cát form cứខ្ញុំអាចចុចទៅលើ create ណាហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំអាចចុចទៅលើ form design ណាបាទវាបង្ហាញនៅផ្ទាំង form មួយនៅក្នុង form របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំនឹងគូស text box ចំនួន 3 បាទដើម្បីគូស text box យើងចុចទៅលើ control មួយឈ្មោះថា text box លើវាមកបាទគូវិញលើផ្ទៃ form ណា double click ដើម្បីខ្ញុំអាចគូបានច្រើនបាទចឹងខ្ញុំត្រូវការ text box ចំនួន 3 អូខេខ្ញុំបាន text box ទាំង 3 ហើយខ្ញុំអាចកំណត់ឬក៏ខ្ញុំអាច save form នឹងទុកសិនខ្ញុំចុចទៅលើ save ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ form ដាក់ថា form ឧទាហរណ៍ថា form insert product ណា insert product form insert product អូខេហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវការកំណត់ label ហៅថា label ដំបូងនេះគឺ product ID បាទតមកទៀតគឺ product name ហើយទី3គឺ unit in stock អូខេខ្ញុំត្រូវការដាក់ឈ្មោះទៅលើ text box នីមួយៗអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ select ទៅលើ text box នីមួយៗហើយខ្ញុំចុចទៅលើកន្លែង property sheet ក្នុង property sheet ខ្ញុំរើសយក thêm មួយឈ្មោះថា others ដើម្បីដាក់ឈ្មោះបាទនេះគឺយើងធ្លាប់ឃើញវាច្រើនដងហើយណា TXT អីកុមារ TXT Pro ដាក់ ID តោះណាបាទបន្តមកទៀតគឺ TXT អី TXT Product Name ចុងក្រោយគេគឺ TXT Unit in Stock តែខ្ញុំសេដាក់ថា Stock detail យ៉ាងបានហើយខ្លីណាអូខេក្រោយពីយើងដាក់ឈ្មោះទៅលើ text box នីមួយៗហើយខ្ញុំត្រូវការយ៉ាងម៉េចខ្ញុំត្រូវការគូបតុងមួយមិនចឹងណាជំទាប់ណាខ្ញុំចង់ insert លទ្ធផលគឺខ្ញុំអាចចុច select ទៅលើ text box នីមួយៗដើម្បីបញ្ចូលឧទាហរណ៍ product ID product name unit stock ណាហើយខ្ញុំត្រូវការមានបតុងមួយទៀតពេលខ្ញុំចុចលើបតុងហ្នឹងទៅឲ្យវាបោះទិន្នន័យចូលក្នុងអីគេក្នុង table product នេះណាចូលទៅក្នុង table product នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការគូបតុងថែមមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីគូបតុងយើងអាចរើសយក control មួយឈ្មោះថាបតុងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចគូបតុងមួយមកឧទាហរណ៍បតុងនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថាណាកន្លែង order name ខ្ញុំជឿដាក់ឈ្មោះវាថា BTN insert ណា BTN insert ហើយខ្ញុំត្រូវការកំណត់ caption ឲ្យវាឬក៏កំណត់ label ឲ្យវាខ្ញុំឲ្យបង្ហាញទៀតថា insert ហេយើងអាច view form មើលណាយើងបាន form មួយបាននេះបាទអញ្ចឹងពេលខ្ញុំបញ្ចូលproduct ID name unit stock ខ្ញុំចុចលើ insert មកឲ្យបោះទិន្នន័យចូលក្នុង product ណាបោះទិន្នន័យចូលក្នុង product ដោយខ្ញុំនឹងធ្វើការ set code ទៅលើវាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ view form ក្នុង design view បាទខ្ញុំទៅ view form ក្នុង design view បន្តមកទៀតគឺក្រោយពីខ្ញុំដាក់ឈ្មោះទៅលើ object នីមួយៗនៅលើ form ហើយខ្ញុំត្រូវការបង្កើត event នៅលើបតុង insert ណាបតុង insert បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាច select ទៅលើបតុងខ្ញុំចូលកន្លែង event ខ្ញុំរើសយក on click មិនអញ្ចឹងទេបាទចុចលើប្រអប់ខាងស្ដាំនេះហើយខ្ញុំជើរើសយក code builder ណា code builder តោះមកទៀតខ្ញុំចុចទៅលើ OK វាបង្ហាញទាំង VBA មួយដែលយើងនឹងធ្វើការ set code នៅលើ event មួយនៅពេលដែលយើងចុចលើបតុង insert ណាអញ្ចឹងនៅក្នុង event មួយនេះគឺពេលខ្ញុំចុចទៅគឺខ្ញុំត្រូវការinsert ទិន្នន័យចូលទៅក្នុង table
ណាចឹងខ្ញុំនឹងសរសេរជា SQL មួយនៅក្នុង VBA code របស់ខ្ញុំហើយមុនពេលខ្ញុំត្រូវសរសេរ SQL គឺខ្ញុំត្រូវប្រើនៅ command មួយឈ្មោះថា do cmd បាទ do cmd ខ្ញុំប្រើ command មួយហើយ command ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ method របស់វាមួយឈ្មោះថា run SQL ណា run SQL ណាបានអាច run code SQL ក្នុង VBA បានណាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់សរសេរថា do cmd run SQL ហ្នឹងអត់ប្រើ method ហ្នឹងយើងអត់អាចexecute SQL របស់យើងបានទេណាបាទហើយបន្តមកទៀត SQL របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវសរសេរវានៅក្នុងអីនៅក្នុង double quote ចាំណាកាលណាខ្ញុំចង់ run នៅ SQL នៅក្នុង VBA គឺខ្ញុំត្រូវសរសេរនៅក្នុង double quote រំលឹកទៅលើមេរៀនចាស់ដែលយើងទៅតែរៀនហើយនៅក្នុង database system insert syntax insert យើងសេយ៉ាងម៉េច syntax insert យើងចង់ insert ផលិតផលសំទោសយើងចង់ insert ជួដេកថ្មីយើងមិនត្រូវប្រើពាក្យថា insert អីគេ insert into មិនចឹងទេ insert into វិញឈ្មោះអីគេឈ្មោះ table របស់យើងឈ្មោះអីគេ tbl គេមិញ product tbl product មិនចឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសេថា insert into tbl product ហើយ wall use អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបញ្ចូលទៅក្នុង table product នៅតម្លៃ wall use ថាតម្លៃអញ្ចឹងតម្លៃដែលយើងកំណត់ក្នុងវងកញ្ចក់គឺតម្លៃដែលយើងត្រូវ insert ចូលណា insert បញ្ចូលអញ្ចឹងបើសារក្នុង table product យើងមាន3 field មិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវ insert 3តម្លៃចូលទៅដែរហ៎ហើយយើងតែចាំថា product ID product name មកបាញ់មិញគឺគ្រូបានយក data type វាជាអីជា text មានថាជា string មិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតម្លៃដែលត្រូវបោះទៅគឺត្រូវតែជា string អញ្ចឹងតម្លៃជា string យើងនឹងចានមកក្នុង SQL កាលណាយើងចង់បោះតម្លៃជា string គឺយើងត្រូវទៅ save វានៅក្នុងអីនៅក្នុងអីគេនៅក្នុង single quote ឬក៏ double quote single quote មិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតម្លៃដំបូងរបស់យើងគឺ product ID ដែលយើងយកជា text អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវសេនៅក្នុង single quote ណានេះ single quote អូខេឧទាហរណ៍ថា product ID លេខ P002 ចុះណាបាទ comma 1យើងបោះតម្លៃទី2តម្លៃទី2គឺអី product name អញ្ចឹងណា product name មួយជា string ដែរជា string អញ្ចឹងយើងត្រូវទៅសេក្នុង single quote ដែរsingle quote ដែរអញ្ចឹងគាត់ថា product name របស់យើងឧទាហរណ៍ថាPepsi ណា Pepsi comma 1តម្លៃទី3របស់យើងគឺយើងត្រូវបញ្ចូលអី stock unit in stock ដោយសារ stock យើងជាអីជាលេខមិនអញ្ចឹងហ៎គ្រូយកជា number ហ្មងណាអញ្ចឹងចាំបាច់តម្លៃដែលត្រូវបោះទៅឲ្យវានឹងចាំបាច់ត្រូវសេក្នុង single quote ទេអត់ទេយើងដាក់លេខយកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បន្ថែម stock 20បាទខ្ញុំសេប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំបិទវងកញ្ចក់វិញណាខ្ញុំបិទវងកញ្ចក់វិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសេប៉ុណ្ណឹងមកហើយខ្ញុំនឹង run SQL របស់ខ្ញុំទៅហើយ SQL នោះវានឹង run ដល់ពេលដែលខ្ញុំចុចលើប៊ូតុង insert នេះវានឹង insert ចូលក្នុង table product នៅ record ថ្មីមួយដែលមាន product ID P002 product name គឺ Pepsi ហើយនឹង unit in stock គឺស្មើ20អញ្ចឹងនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំ highlight នេះគឺជា code របស់អីរបស់ SQL ហើយយើងត្រូវចាំថា code SQL ដែលសរសេរនៅក្នុង VBA គឺយើងត្រូវសរសេរវានៅក្នុងអីនៅក្នុង double quote តោះណាត្រូវសរសេរវានៅក្នុង double quote នេះ double quote របស់យើងនេះអាសងខាងនេះអាបិទហើយនឹងនេះខាងដើមគឺបើកនេះណាយើងត្រូវសរសេរក្នុង double quote ជាដាច់ខាតណាជាដាច់ខាតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសេប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំសាក save form នេះហើយខ្ញុំទៅ view accept ខ្ញុំវិញអំបញ្ញមិញគឺខ្ញុំអត់បានសរសេរ code ដើម្បីយកទិន្នន័យពី tick box នេះមិនអញ្ចឹងណាខ្ញុំគ្រាន់តែចុចទៅលើ insert ទៅទិន្នន័យខ្ញុំកំណត់នៅក្នុង code នឹងហើយខ្ញុំកំណត់ក្នុង VBA code នឹងហើយមិនអញ្ចឹងទេគឺ product ID លេខ2 Pepsi
hai tầm lại unit in stock với mán phải mình chẳng trước nhóm con tại cho lựa insert nên cho lựa insert clear máu này với trên message mùi với đặt tha you are about to append one row với tha nè nâng chùm lon mùi row rồi có insert mùi row cho tôi can table lấy table product message này dương lọc khơi viên mà xa hai cà pì dương sắc xàm pì query chân nó là dương cho SQL và dương cho Moran cứ viên nằm hai message này mà tại đây hai message box mới này cứ chỉ message box là bao Microsoft sẽ nát là bao Microsoft sẽ chân như ở trạng mạch thử ca từ xe code làm bay bằng hai message box hay mà thế nát cứ viên miền strang nè để sai dương pra nơi command mỗi cứ do cmd dot run SQL nè do cmd dot run SQL chắc chắn cho tôi đưa yes tới viết như mấy viết là bắt từ này từ can table chắc dương xạ mơ trong table bao dương mấy cứ miền tài mùi record thế chắc chắn còn tài refresh về nên chơi lừa lại refresh all này này như khơi miền mùi tiền đấy nó miền mùi tiền bọt trầu nó cứ đại lịch đi cứ Pepsi nó cứ Pepsi còn còn tài số tha chia thom vào đó dương ao user drop về để coi phải cho tên này ai qua cho thằng câu cài đặt tên này phải cho đấy ở đây cứ dương thời ca ao user phải cho tam giải form hai tam giải form cứ tam giải thích bóc mình chơi ấy chứ dương thời từ tua đồng này thằng cô bởi dương lấy bao đồng này phải chơi đấy cứ dương thời tua đồng này vì ná vì thích bóc này mùi thế vì thích bóc này mùi chắc trong nâng tới form design dữ vĩnh và chúng chơi lên design dữ hai bằng tốt một tiền nhé bằng tốt một tiết cứ nhóm chơi từ lời insert trong cái code bọc nhóm và chơi insert hay deal event mà cứ nhóm cho từ căn code bọc nhóm vĩnh nó không biết cứ nhóm nó chùm nuôi đồng lái nè để trong highlight nè đòi đồng lái nè đòi đồng lái để chưa được tranh phí thích bọc này mùi nát bị thích bọc này mùi ở dưới thời trang tha single quote cứ dương pra nó trong SQL đảm bảo author string nè author string react double quote nè double quote tí nè cứ dương pra nó trong VBA đảm bảo of SQL code nè đảm bảo of SQL nè đảm bảo of SQL ok trên nó này cứ khi năng này đòi đô đồng lái này fix nó trong code đòi do bị nam mà quên thì thạch bọc mà vinh cứ từ bốn cái cứ thi product ID trước nhóm trơi caอย่างmấy nhóm thời xây đặt thang thi product ID có con tay cả nát nhóm số C bài này thi product ID viết cho tông tha chia đầm lại chia string là tới bỏ từ và tới đầm lại vì thi product ID nó cứ dương bản châu nè và như thời ca mà trộn cái này dân xây bạn ấy cứ viên nó bo bịa thi product ID nó cho tất cả product ID ấy không thể bỏ trước khi ông trời giờ mấy trong trời bắt đầu bật phốt bật nhom thẩm năng sấn hai nhom chuộc về cho môi năng ấy cho môi thi product ID nè thi product ID và hai tâm tiếp nhom cho môi ấy và cho môi năng comma single quote comma hai single quote và tái trong được xây nó ấy nó double quote nè và nó không VBA clear chẳng lái rồi bỏ SQL để xây trong VBA cứ thử xây trong double quote chuyện này nó sẽ xây trong double quote chuyện này hai percent chia tầm lái nó cứ chia tầm lái để một vì hàng cái đủ thì họ đôi chia bị thạch bọc anh má nó cứ dừng xây trong hàng cái double quote họ sẽ xây trong trong double quote để hai dương chỉ nuôi với đại ca chọn string với cứ đại pra chọn nè nè chứ mấy thằng mày mấy tha dương bắt double quote dương sẽ insert into ban thẩm nắng dương bắt đầu quote mùi sần mấy tha cho thẩm nắng sần hãy cho mày ấy cho mùi nó nằm lái để miền nó nóng thì product ai đi rút cho mùi năng ấy single quote là bao SQL và rút cho mọi tiền mà chốt cho môi năng
text box មួយទៀតគឺ TIT អី product name មិនចឹងទេបាទរួចភ្ជាប់ជាមួយនឹងអីទៀតបាទរួចភ្ជាប់ជាមួយនឹង single quote ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការ double quote ដើម្បីបិទវាបាទឥឡូវខ្ញុំសរសេរសិនហើយខ្ញុំនៅបង្ហាញខ្ញុំបញ្ចូលបន្ថែមពីលើហ្នឹងបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹង20អញ្ចឹង20នេះខ្ញុំដូរដោយសារវាជាលេខអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការសរសេរក្នុង single quote ទេអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ភ្ជាប់ដាក់ថា TIT stock មិនអញ្ចឹងហ៎មិញយើងនិយាយពី TIT stock ហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងអីអូខេចេះខ្ញុំចង់បញ្ចូលឡើងវិញតិចដោយសារ insert into នេះវាជា SQL ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសរសេរនៅក្នុង double quote ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើក double quote ខ្ញុំសេ insert into product PBL product value បើវងកញ្ចក់បាទ single quote នេះគឺជា single quote របស់ណាជា single quote របស់ SQL ដែលសរសេរ of string មិនអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងតោះមកខ្ញុំត្រូវការបិទត្រឹមហ្នឹងសិនហើយបាត់បិទព្រោះយើងត្រូវការភ្ជាប់ជាមួយនឹង text box ខាងក្រៅណាភ្ជាប់មួយ text box ខាងក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើឆ្នោតនឹងដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ text box TIT product ID រួចភ្ជាប់ជាមួយនឹងអីបាទជាមួយនឹង string របស់ SQL ណា string របស់ SQL ខ្ញុំត្រូវបើក double quote ហើយតទៅទៀតខ្ញុំអាចកំណត់ single quote មួយនេះអញ្ចឹង single quote មួយនេះគឺ single quote របស់ SQL ដែលយើងបើកកន្លែងនេះមិញនេះយើងបើកកន្លែងនេះហើយយើងត្រូវការបិទវាវិញហើយ comma មួយណា comma មួយដោយសារ product name គឺជា string ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង SQL គឺខ្ញុំត្រូវការប្រើ single quote មួយទៀតដើម្បីបើកណាភ្ជាប់ជាមួយអី TIT product name រួចភ្ជាប់ជាមួយទៀតភ្ជាប់ជាមួយ single quote ដែលបើកមិញនេះបើកកន្លែងនេះមិញនេះគឺយើងត្រូវការបិទវាវិញ comma មួយរួចភ្ជាប់ជាមួយនឹងអី TIT stock ហើយដែល TIT stock វាជាលេខអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវប្រើ single quote អបសងខាង SQL ទេណាបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់វិញដល់យើងបិទវាមកហើយយើងសាកsave form របស់យើងហើយយើងចុចទៅលើ view បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបញ្ចូលឧទាហរណ៍ថា P003 ណាដាក់ name ឧទាហរណ៍ថា Tiger Beer unit in stock ថា30 case ណាជើខ្ញុំចុចទៅលើ insert វានឹងបោះទិន្នន័យនឹងចូលទៅក្នុង table យើងមើលឥឡូវ table របស់យើងគឺមានតែ2 record ទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចទៅលើ insert វាដាក់ថាវាចេញ message មួយថា you are about to open one row មានថាអ្នកនឹងបោះថែម row ថ្មីមួយទៀតចូលទៅក្នុង table product អញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ yes មកខ្ញុំមើលក្នុង table product បាទខ្ញុំ refresh វាមកណាខ្ញុំឃើញមានproduct ID លេខ3 Tiger Beer stock វាគឺ30ណា stock វាគឺ30អូខេចំពោះបញ្ហាមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងឧទាហរណ៍ថា user គាត់បញ្ចូលទិន្នន័យខុសឬក៏គាត់បញ្ចូលតម្លៃតទេណាឬក៏គាត់បញ្ចូលតម្លៃដែលមិនត្រឹមត្រូវណាបញ្ហាអននេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយយើងនៅចាំទេពេលដែលយើងសិក្សាអំពី conditional statement គឺខ្ញុំបានបង្ហាញទៅលើការ control ទៅលើ text box រាល់ពេល user បញ្ចូលទិន្នន័យបើសិនជាគាត់បញ្ចូលទៅទេឬក៏គាត់បញ្ចូលទិន្នន័យខុសឲ្យវាបោះ message ឲ្យបោះអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគ្រូបានបង្ហាញវាហើយអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺគ្រូគ្រាន់តែបង្ហាញទៅលើចំណុចសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយដូចជាការ insert ទិន្នន័យចូលឬក៏ដូចជាការលុបទិន្នន័យជាដើមដែលខ្ញុំបង្ហាញដល់បន្តិចទៀតឬក៏ដូចជាការ update ទិន្នន័យជាដើមណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាន insert មិនចឹងទេបាទចឹងនេះគឺជា code ដែលយើងត្រូវសរសេរដើម្បី insert
ឧទាហរណ៍ថានេះវាវែងពេកខ្ញុំចង់ចុះបន្ទាត់មកក្រោមបន្តិចយើងនៅចាំយើងមិនសេមិនបាទអញ្ចឹងយើងអាច underscore enter ដាក់ចំមកក្រោមមកទៅវាស្រួលមើលណាបាទអូខេបាទយើងមានចម្ងល់ឯណាឆ្ងល់អាចសួរមុនណាមុនគ្រូបន្តទៅមុខទៀតនេះ insert into TBL product ហើយចូលទៅបញ្ចូលមែនដោយសារនេះដោយសារយើងទៅសេ do cmd.run.sql នេះ insert into នេះ insert into ហ្នឹងគឺវាបោះទិន្នន័យចូលទៅក្នុង table product យើងសេយ៉ាងម៉េចបានបោះចូលទេនេះយើងសេ do cmd យើង run នៅយើងប្រើនៅ command មួយរបស់យើងប្រើនៅ method មួយរបស់ do cmd នេះគឺ run sql នេះអញ្ចឹងវា run ណានេះវា run មកបន្ទាត់ដែលយើងទៅសេនេះវាដំណើរការហ្នឹងវា execute អា code ហ្នឹងវា execute អា SQL ហ្នឹងតោះនេះបើសិនជាយើងអត់ទៅសេ do cmd.run SQL យើងទៅសេអានេះក៏បត់ឆ្ងយទេអញ្ចឹងគឺ error កើតឡើងហើយវាអត់ទៅ execute ទេចុះ insert into មានពាក្យថា execute មានថាយើងចង់ឲ្យអា code មួយជួនរបស់ SQL វាដំណើរការដូច insert into យើងបានរៀនហើយ insert into គឺជា syntax មួយរបស់ SQL ដែលយើងប្រើដើម្បីបោះទិន្នន័យចូលទៅក្នុង relation ណាគឺគាត់ក្នុង table ណាចាំណាប្រឡងមានចែងទៀតណាបាទតាន់ចាំគឺប្រឡងមានចែងទៀតណា insert delete update ហ្នឹងគឺមានចែងណាបាទយើង class ត្រូវនេះ class អត់ត្រូវអញ្ចឹងទៅណាថាយើងយល់ពីវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ execute អាពីបន្ទាត់ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវសេថា do cmd.run SQL ណា run SQL បាទហើយយើងឆ្នៃអីបន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ថា user ក៏បញ្ចូលទិន្នន័យក្នុង tick box ខុសណាអញ្ចឹងឲ្យយើងនឹងសរសេរកូដដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើការបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុង tick box មួយហើយនេះគឺយើងបានរៀនហើយកាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកណាគឺយើងប្រើ if ណាយើងយក tick box នោះយកមកប្រៀបធៀបមើលយកមក control មើលថាតើវាណាឬក៏វាតទេឬក៏វាខុសពី0ឬក៏ធំជាងតូចជាងច្រើនហ្នឹងយើងបានធ្លាប់បានរៀនវាពីសប្តាហ៍កន្លងមកហើយណាអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅលើចំណុចបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្កើត form ថ្មីមួយទៀតចុះណា form ថ្មីនេះគឺខ្ញុំឲ្យឈ្មោះវាថា delete មានន័យថាយ៉ាងម៉េចយើងចង់លុបជួរដេកមួយចំនួនចេញពី table ណាយើងចង់លុបជួរដេកមួយចំនួនចេញពី table ធម្មតានៅក្នុង table យើងចង់លុបជួរដេកមួយចំនួនយើងអាចយ៉ាងម៉េចយើងអាច select ទៅលើជួរដេកហ្នឹងហើយយើងចុច delete មិនចឹងទេតោះនេះយើងចុច delete តែសម្រាប់ user គាត់អត់ត្រូវការអញ្ចឹងទេគាត់ត្រូវការគាត់ចង់លុបអីគាត់គាត់ជើងរើសឈ្មោះឧទាហរណ៍គាត់ចង់លុបផលិតផលអញ្ចឹងគាត់គាត់រើសយកឈ្មោះវាហើយគាត់ចុចលើប៊ូតុង delete មួយទៅវា delete តែមុន delete វាចង់វាបោះ message box អីមួយចេញមកអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងពេលនេះគឺខ្ញុំត្រូវការបង្កើត form ថ្មីមួយទៀតដើម្បី delete product ទេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត form យើងអាចចុចលើ create ហើយបន្តទៅយើងរើសយក form design ទេអូខេវានឹងបង្ហាញ form ថ្មីមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើការ delete យើងចាំបាច់ត្រូវការបញ្ចូលទិន្នន័យអីច្រើនទេអត់ចាំបាច់ទេណាបាទឬមួយក៏យើងត្រូវការបញ្ចូលទិន្នន័យបន្តិចបន្តួចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវ delete ណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើត form មួយដើម្បី delete ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ user គាត់ delete ទៅលើ product ណាមួយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់អាចជ្រើសរើសនៅឈ្មោះផលិតផលមួយហ្នឹងឈ្មោះ product មួយហ្នឹងណាគាត់ចង់លុប product មួយណាគាត់ជ្រើសរើសឈ្មោះ product មួយហ្នឹងមកហើយគាត់ចុច delete ទៅវាលុបតោះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់នៅ control ថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថា combo box បាទយើងចាំ combo box ណាអញ្ចឹងដើម្បីគូ combo box ខ្ញុំចុចទៅលើ control មួយឈ្មោះថា combo box ហើយខ្ញុំអាចគូវានៅផ្ទៃ form
ខ្ញុំបាន combo box មួយណាខ្ញុំបាន combo box មួយតទៅមកទៀតខ្ញុំអាចចុចទៅលើប៊ូតុងដើម្បីជ្រើសរើសប៊ូតុងមួយបាទខ្ញុំគូវាលើផ្ទៃ form ដែរនៅក្នុងប៊ូតុងរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះវាថា delete ណាខ្ញុំថា btn delete បាទហើយខ្ញុំកំណត់ format វា caption ខ្ញុំដាក់ថាឲ្យវាចេញអក្សរថា delete ណា delete បាទ combo box ក៏ខ្ញុំត្រូវការដាក់ឈ្មោះវាដែរខ្ញុំ select ទៅលើ combo box ហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលកន្លែង order បាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាមកធម្មតា combo box គឺនាំមុខដោយពាក្យថា CMB ឧទាហរណ៍ណា CMB ឧទាហរណ៍ CMB product name ណាហើយខ្ញុំនៅកំណត់ label ឲ្យ combo box របស់ខ្ញុំដាក់ថា product name បាទខ្ញុំអាច save form ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា form delete product តោះនេះខ្ញុំ save ដាក់ឈ្មោះថា delete product បាទខ្ញុំចុចលើ OK មកបាទខ្ញុំសាក view វាមើលសិនបាទ user ចង់លុបផលិតផលណាមួយក៏គាត់អាចជ្រើសយកឈ្មោះផលិតផលជ្រើសមកក៏ចុចទៅលើ delete ប៉ុន្តែដោយសារយើងបានគូ combo box មួយនេះណាជាទូទៅទូនាទីរបស់ combo box ដូចនឹង text box ដែរដូច text box ដែរប៉ុន្តែវាខុសពី text box ត្រង់ថា text box យើងអត់អាចមានប៊ូតុងដើម្បីជ្រើសរើស list ឬក៏ select ទេ text box គឺយើងគ្រាន់តែបញ្ចូលតំណែងពី keyboard ប៉ុន្តែ combo box យើងអាចបញ្ចូលតំណែងពី keyboard ឬមួយក៏យើង select list របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានទិន្នន័យនៅក្នុង list របស់ combo box របស់យើងទាមទារឲ្យយើងត្រូវការadd នៅ item ទាំងអស់នោះចូលទៅក្នុង combo box របស់យើង add នៅ item ទាំងអស់នោះចូលក្នុង combo box របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បី add នៅ item ទាំងអស់នោះចូលក្នុង combo box របស់យើងយើងត្រូវការទាញវាចេញពី table ហើយ product name ក្នុង combo box នេះគឺយើងត្រូវការទាញចេញពី table product អញ្ចឹងហ៎ទាញចេញពី field មួយឈ្មោះអីគេ product name ណាត្រូវការទាញចេញពី field មួយឈ្មោះថា product name ដើម្បីឲ្យបានជា item ដែលមាននៅលើ product name នេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការទៅ view design view បាទបន្តមកទៀតដើម្បីខ្ញុំអាចបាននៅ item ទាំងអស់នោះឬក៏ឈ្មោះផលិតផលទាំងអស់នោះចូលទៅក្នុង combo box គឺខ្ញុំត្រូវកំណត់នៅក្នុងកន្លែង property របស់ combo box ខ្ញុំត្រូវ select ទៅលើ combo box ហើយខ្ញុំចូលកន្លែង text មួយឈ្មោះថា data ណាចុចទៅកន្លែង text មួយឈ្មោះថា data ហើយនៅក្នុងកន្លែង data នេះខ្ញុំមានproperty មួយឈ្មោះថា row source tag row source tag នេះគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងត្រូវការកំណត់ប្រភេទនៃ row source ណាដែលត្រូវប្រើអ្វីទៅជា row source បាទ row source យើងចង់សំដៅទៅលើកន្លែងដែលផ្ទុកទិន្នន័យដើមដែលយើងត្រូវស្រង់យកណាបាទឬក៏ឈ្មោះនៃទិន្នន័យដើមដែលយើងត្រូវស្រង់យកទិន្នន័យនោះយកមកបញ្ចូលនៅក្នុង combo box របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកំណត់ row source tag នៅទីនេះគឺខ្ញុំជ្រើសយក table query ណា table query អញ្ចឹងខ្ញុំយក table query ខ្ញុំត្រូវកំណត់នៅកន្លែងមួយទៀត property មួយទៀតឈ្មោះថា row source កន្លែង row source នេះខ្ញុំនឹងសរសេរជា SQL មួយណាខ្ញុំអាចនឹងសរសេរជា SQL មួយSQL នេះគឺខ្ញុំនឹងអាច right click ទៅលើវាហើយខ្ញុំរើសយកពាក្យថា zoom ដើម្បីអីដើម្បីខ្ញុំអាច zoom មកឃើញធំស្រួលយើងបញ្ចូលណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ zoom មកធំមកបាទអញ្ចឹងវាចេញផ្ទាំង zoom editor មួយហើយពេលយើងសរសេរclear បញ្ជាឬក៏ syntax ទាំងឡាយនៅក្នុង zoom នេះគឺវានឹងបោះចូលទៅក្នុងកន្លែង row source នេះណាប៉ុន្តែយើងត្រូវការ save វាឲ្យឃើញធំតិចអញ្ចឹងដោយសារ row source tag ខ្ញុំរើសយក table ឬក៏ query អញ្ចឹងកន្លែង row source ខ្ញុំអាចសរសេរជា SQL បានអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរ SQL ខ្ញុំគឺខ្ញុំសរសេរថា select យកអីខ្ញុំចង់ select យកអី
đã cho được non combo bọc bọc nhóm non combo bọc vô cho bằng hai mua được thò thì mùi cho nhầm thật sự là cái non table product nhầm thật sự là vô product nè mình chắc ấy nhầm thật sự là vô product name from trên vì ná trên vì table thì bị ở product còn đấy ba cho nhầm xe phần năng máu mình tha việc thật strong vô mua được tập ho mùi một thôi chỉ item nơi nóng combo bọc bọc nhóm nè là không combo bọc nhóm cho em trên là ok mà nè và trước khi cầm lại xe phần năng máu hai nhầm xa view for một nhóm mới như khi bên miền đấy nè chơi số tha chậm mạnh user tới cả score mua với cho ba hay bị trâu này ấy ở đây còn là select vô trong đó ở đây có trong lúc là tập ho này kia ôi có trong lúc Pepsi có chơi lúc Pepsi có chơi delete máu chơi delete nó viên tới nộp tái dưới man trong man được xây câu nó không tông delete nữa mấy nào cái trong còn tay giờ mấy trong còn tay cầm nót thứ mất oi nó không combo bọc nhóm này miền này kìa miền là item là user còn ai chơi được bán nè nè và cứ dương còn tay select cho lên combo bọc ném vô chốt lại data dương còn bảo source thái vô cho table query nè table query hỏi dương sẽ cầm nó cái lại rô xóa nó dương sẽ SQL dương màu sẽ lại job AK nè sẽ lại job AK rồi ok chụp hiện mà to cái việc nhóm ban tên là này bỏ chỉ item cho con combo bọc khác trong thời cái sẽ code lên button delete mình xem ấy trên đây sẽ code button delete như dương cắt event on click lên button delete là mấy cái event on click lên button delete dương thời sẽ cho lên button delete dương cho lại event hai dương job event mỗi chuỗi cái on click bạn chơi là on click hai bây giờ code bây giờ ok cái trên đây trong on click khi mình delete mình xem ấy trước nằm bay delete việc cứ chia syntax của SQL trên nằm bay ai syntax của SQL nó việc execute cứ khi thời ra nơi command mỗi chỗ ta do cmd đó đấy run SQL ta put khi ai ra nơi command mỗi tiệt khi ai sẽ đặt tha current db nè và current db dot ấy dot execute nè current db dot execute hỏi dân ai sẽ SQL trong năng bàn được cái này nè cho dân mình tha pin nó không này mày do cmd dot run SQL hay năng current db dot execute vì execute được việc run SQL được nè ta còn tha do cmd dot run SQL p để dân run về tới viên được bom message rồi bỏ xe nè viên được bom message bom Microsoft xe ta cái này dân pra current db dot execute mình này tha p để dân execute SQL tới vi on bằng hai message bỏ xe áo gì viên tới đôi chia delete như trên delete tới delete bạn mình đẹp dừng mà tái viết delete không thể bỏ lại nó viết delete không thể bỏ lại nè và just khi mà sẽ thang current db đặt execute hai nhóm sẽ SQL của nhóm đã bay execute về chẳng delete như này chấm delete syntax bây giờ mấy giờ sẽ thang delete được mấy delete from thế delete from chung một table nên lột trên bị table này kì table bây giờ chung cái mấy tbl này kì tbl pro đã delete from tbl product where product name smart tại sao product name chỉ string giờ nó không SQL thì nhóm tại sao nó không single quote ôi thì họ tha where product name cứ Pepsi nè Pepsi và trong bật semicolon mình ok dân dân sẽ phần nắng miền thầm ấy viên đang từ lúc tranh bên thềm bò đá nơi đó là pha thằng lái đại miền mùi cái Pepsi
đó này hay giờ ta bị execute vi execute mán để sai dương pra current db dot execute dân viên năng tới execute đặt command là bảo SQL năng là syntax là bảo SQL năng đấy bạn ok chắc chăm ai save vía hai nhâm xa view chơi lựa form view hay nhâm delete lấy dân auton giấy biển như thế này auton chạy con mới combo bỏ cái nắp phù máy khu delete khu cầm nó lẹ hắn và đặt ném smile cái máy Pepsi chắc khu còn là cái delete tới raw product này lái đài đặt ném Pepsi cứ lục nè chắc là đấy vừa to chạy con mới là combo bỏ đấy chắc cho mai cho tôi lên delete mình trên hai anh message mà ở đây chắc chả biết tiếp cận nghe đầu tiên cả nhưng mà đôi xuyên đi gần run SQL tôi giữ insert delete thì có update cái đó với bomb message mùi đại message nó cái trên message bomb Microsoft sẽ thì dương khơi như muốn làm gì nữa đập pe nhóm thở run db đó execute ở trên message bomb mà đấy và một tay như tầm mờ nó không thể bomb và đạo bây giờ này khi mình phàm mới là thằng delete thì là lúc này chứ như sao thì refresh thì bọc bao nhiêu nữa có gì refresh thì bao nhiêu nữa bạn mà này bạn đâm luôn mà nằm bên lúc ở được khó là đặt nem một cáiคือ8 xí như anh sẽ có tham mẹ còn một phía về lơ hay chụp bỏ cái lơ là cái bài cái không phải như cái xe cô rất là dễ nói lớn nói này nó đây của trong bằng 2 mấy của bạn đẹp phải tha ở toàn đẹp qua một combo bọc thì cứ những đại lệ khán của bạn lệ khán được nông vì bé câu nè ở đây do trang chơi trong user con miền sơ lại cả trang lô bản có lại cái năm mình chơi ấy chơi man của bậc ca thao vậy ta nè còn tham có man rồi mà pra chứ nằm đây là tôi delete nè của tôi design dưới của cho tôi nông code và dương vĩnh chắc lại nè của chuyện nuôi đại ấy bát của anh bật double quote ngâm của từ xe double quote hay của bật việc thẩm nắng hái của cho trong người ấy CMB ấy mấy CMB và đặt ném rúi cho người ấy và cho bị bệnh chắc để sai CMB và đặt ném ní vì cứ chỉ object rồi bỏ form đại dân tới ca đồng lại tới ca do đồng lại mà pra nó không SQL rồi bỏ dương dân dân tới ca bật double quote thầm năng sấn hái cho mùi năng đồng lại rồi bỏ combo box đại dương bàn sẽ lấy hái cho mùi năng ấy cho mùi năng bật single quote rồi bỏ SQL hai năng semicolon rồi bỏ SQL đại dương sẽ xe viên được nông double quote để sai dương được xe viên được nông VBA chắc là anh xe viên được nông VBA clear từng line rồi bỏ SQL cứ dân thời sẽ xe viên đại off đại double quote trên này nó off đại double quote trên này nè ok chẳng của xe phần mấy của đặt xe vía hai của ai chơi lơ dữ chẳng ở đó của trong lục này lục coca cola của chơi lơ coca cola chơi từ lít bồn về nó bị bật string coca cola nó cho ta không ấy cho ta không SQL rồi bao nhiêu nè cái lại lẹt han bây giờ mày nè chờ nó dương mơ bật đạp bạn đó nè bạn chơi cụ quan chơi lên frame máu là bạn nè là bạn đó bạn tại vì mình xua gì nghe mình xui mà mát lúc nhang sinh chỉ hiệp giá trên này mà này lại mình lúc ở bên bom mình xin bọ muối giờ xây nhà máy giá xây nhà máy tân vẫn của ba mặt hai vợ y phớt là exit như chơi exit tức là trên mình xin bọ mình xui nhiều chơi nó như chuyển luôn vía đòi nhà máy bao nhiêu vợ y phải đá đấy ở bên bom mình xin bọ muối sần đấy ở bom xin bọ muối sần chơi như trên từ yes về nhà máy về để tác sân như chơi nó giờ gì đấy anh này như anh
គឺក៏ឲ្យគ្រូបង្ហាញដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើង dim អីបើ dim x 1 a by ទៅអញ្ចឹងមក x មកហើយនៅចាំពីណានៅចាំ Magic box ណាវាបោះ Magic box មួយមិនអញ្ចឹងហ៎អត់ក្នុង Magic box ហ្នឹងគឺខ្ញុំមកចង់បង្ហាញពាក្យថា are you sure you want to delete this record អញ្ចឹងហ៎ហើយបន្តមកទៀតបតងសិនហ៎ខ្ញុំត្រូវដាក់បើកវងចោមួយសិនណាអូខេអញ្ចឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រទី2វាឲ្យយើងកំណត់អីគេបតងមិនអញ្ចឹង VB អីឧទាហរណ៍ VB yes no អីបាទ VB yes no បូកជាមួយអីមួយ icon ហ្នឹងព្រោះក្នុងប៉ារ៉ាម៉ែត្រទី2យើងអាចកំណត់បតងកំណត់ icon និងកំណត់ default value អញ្ចឹង icon របស់យើងគឺខ្ញុំនឹងឲ្យចេញ VB question សំណួរណាបាទហើយ command មួយខ្ញុំចង់វាចេញវាថាឲ្យចេញវាថា con ជា title មិនអញ្ចឹងហ៎ confirmation ឲ្យចេញវាថា confirmation បាទសតោះយើងខ្ញុំអត់បានបិទវងកញ្ចក់ណាអូខេអញ្ចឹង message box យើងដឹងហើយថា message box វាមានតួនាទីដើម្បី return តម្លៃណាបាទវានឹង return តម្លៃនៅពេលដែល user ចុចលើប៊ូតុងណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយក x យកមកសិក្សាបានទេខ្ញុំសួរថា if យ៉ាងម៉េច if x ស្មើយើងនៅចាំទេប៊ូតុងចេះ return message box វា return លេខប៉ុន្មានកាលណា user ចុចលើប៊ូតុង yes VB yes ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចលេខ6យ៉ាសថាលេខ6ក៏បានឬក៏ VB yes មិនចឹងហ៎ព្រោះ VB yes វាស្មើលេខ6អញ្ចឹងអាចសេថា x ស្មើលេខ6ក៏បានឬក៏ x ស្មើ VB yes ក៏បាន then យ៉ាងម៉េច then យ៉ាងម៉េច then execute ដល់ហ្នឹងហ៎ត្រូវទេ execute មកបន្តហ្នឹងចាំបើសិនជាគាត់ចេញលើប៊ូតុង yes ទេមិន L យ៉ាងម៉េច L ក្នុងករណីនេះយ៉ាងម៉េច L ក៏បានដែរយើង and if ហ្មងបានទេអញ្ចឹងអានេះមកបន្តនោះវា execute ដល់រាបណា user ចុចលើប៊ូតុង yes តែបើសិន user ចុចលើប៊ូតុង no អានេះ true ហ៎ false មិនចឹងអញ្ចឹង false វាយ៉ាងម៉េចវា execute នេះវា and if យកមកមិនចឹង and if ហើយវាចាក់ចេញហើយវា and សាបញ្ចប់តែម្ដងសិចឹងមកក៏បានបើចាំបាច់ L អីញ៉ៃច្រើននេះណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាជួយយកថាអានេះសតតែមួយណាលុបអស់លេងហើយ delete ណាវាបោះ message មួយ Are you sure you want to delete this record កាលណាពេលលើ yes វាទៅលុបឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់លុបខ្ញុំ no ទៅសតតែមួយ record លុបទៀតអស់ហើយអស់អីប្រើណាពុំឲ្យក្រផងអូខេ delete យើងមានប៉ុណ្ណឹងតមកទៀតគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅលើការ update ម្ដងបាទខ្ញុំអាចបន្ថែមលទ្ធផលអីផ្សេងទៀតមកណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅលើការ update ម្ដង update stock ណាយើងចង់ update stock បើយើងចង់ update stock ឧទាហរណ៍ថានេះនៅក្នុង table របស់យើងនេះ ABC នេះ stock វាចិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការ add stock បន្ថែមឧទាហរណ៍ថាវានៅសល់ប៉ុន្មានឥឡូវ4កេសឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបន្ថែម30កេសទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែវាយលេខ30ខ្ញុំ import ខ្ញុំបន្ថែមចំនួន30មកឲ្យវាបូកបន្ថែមជាមួយនឹង stock ចាស់នេះ4នេះអញ្ចឹងវាត្រូវឡើងប៉ុន្មានវាត្រូវឡើង34មិនអញ្ចឹងហ៎
30 bột 4 mình phải lắng xa buồn chứ anh ấy cứ user qua tới ấy tới update nó trong table có scroll tới mưa nọ phía mùi na table product name mùi ná hay gì có thuộc cả update stock bọc quạt nào ta lấy cho trong trận ấy dừng cho update vì ná before mình ấy thay user qua này select lên rồi từ lấy mua rồi từ lấy mua ấy mua được pho nó để trong update stock của thang đi có import stock của thang đấy thế dương phải chừng muốn stock đại của thang máu cho update po máu vì là mấy vì ta bộ của thang mà trong stock của bọc được pho mình làm việc toàn đấy này đấy ok trước cứ cụ thể ca một cả nơi form mấy mũi tiền đấy cho từ lực create form design mà trong form mấy nữa cứ cụ thể ca combo bar cái thời ca của dân user có thời ca chơi rơ mua platform phẩm muốn nó đã chơi ca add stock of time đấy trước nhóm cho selectដើម្បីcú nơi combo box mấy mũi tiền hả tôi biết nhóm thời ca ấy nhóm thời ca take box đấy nhóm thời ca take box là mấy box stock chừng luôn stock of time nhé là mấy box chừng luôn stock of time chơi nhóm cho lơ take box hay nhóm ai cú viên máu ok trong thời ca bật tông muối cứ bật tông mấy là phải update mình chẳng đấy ok trước trong đã mua combo bọc nhóm trong đã tha CMB Pro Dark name mình chẳng ấy hai anh ấy trong đã mua việc tha THT import quantity mình thay import ta phải châu quantity chấm nuôn mình thay chấm nuôn này thời vận hai chấm nuôn stock này thời vận hai và hai bật tống trong đại mua việc thà BTN này kế BTN update na BTN update trong cần mắt là bell ai bật tông bật nhóm trong đại thà update hai bell box combo box trong đại thà pro dark nameนะ product name ហើយនេះខ្ញុំចង់ label ខ្ញុំចង់ឲ្យបង្ហាញពីថា import quantity ណាបាទខ្ញុំអាច save form ហ្នឹងមកថា form update stock ឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំដាក់ update stock អូខេសារ view វាអញ្ចឹងខ្ញុំ select មកមកណាផលិតផលមួយណាណាបាទខ្ញុំស្រីឈ្មោះផលិតផលហ្នឹងហើយ import quantity ហ្មងអមថា30ខ្ញុំបាយ30មកចុច update ពងវាទៅបូកជាមួយនឹង stock ចាស់នៅក្នុង table ត្រូវ SQL ទៀត SQL នៅក្នុងអីគេក្នុង line update មិនចឹងទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ design view មុន SQL update ខ្ញុំត្រូវការអីខ្ញុំត្រូវការបង្កើត event សិនមិនចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត event ខ្ញុំចុចលើប៊ូតុង event on click ណាបាទហើយខ្ញុំយក code builder អូខេខ្ញុំនឹងប្រើហ្មងខ្ញុំសេរថា do cmd run sql បាទយើងអាច set ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមកអញ្ចឹង current db execute ក៏បានដែរគាត់ថា current db execute វាអត់ចេញ message ទេណាបាទ do cmd run sql វាចេញ message សួរយើងអូខេ code ដែលខ្ញុំសេគឺខ្ញុំត្រូវសេក្នុង code SQL ខ្ញុំសេគឺខ្ញុំត្រូវសេក្នុង double quote ដោយសារយើងសេវាក្នុង VBA យើងទៅចាំ syntax របស់ SQL ដែលយើងសេដើម្បី update យើងប្រើ syntax អីគេចាំប្រឡងក៏មានចេញដែរណាបាទហើយមានអ្នកទៅសេខ្លះសេត្រូវហើយយើងខ្លះសេខុសពីគាត់ខ្លះទៀតចម្លងមកច្រឡំណាមកចម្លងមកខុសគេអញ្ចឹងទៅអាកន្លែងគេ dot គាត់មើលច្រឡំគាត់ស្មានតែ comma គាត់ comma អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងអ្នកដែលចេះឬក៏អ្នកដែលមិនចេះដែលចម្លងគេពេលដែលប្រឡងពេលដែលគ្រូយកទៅកែគ្រូអាចមើលដឹងណាអ្នកដែលរៀនគឺគាត់ទៅសេមកគឺមានរបៀបរបស់គាត់មកទោះគាត់ទៅសេខុស syntax ខុសអីក៏ដោយណាទៅសេអត់ត្រូវនឹងដំណោះស្រាយដែលខ្ញុំចង់បានក៏ដោយតែរបៀបនៃការសេរបស់គាត់គឺដល់អ្នកហ្នឹងគាត់មើលសភៅ
và nó ăn mưa sập hơi quánh cứ xe tới cứ đâm cứ mưa tới cái đâm thằng ô chồng lon kia thế này mưa kia thế này đấy bạn hai mưa cái này chọn lon cái này cho trắng coi chọn lon smart comma còn đặt comma từ đấy hàng này nó nhà smart coi đặt smart còn đọt em mưa tiêu chẳng tới đấy bạn trắng bây giờ hàng đài nè ok chẳng run SQL làm bài update nhóm đồng pra xin tạm mới cứ update mình chẳng ấy update mua table cứ thi bị lấy cái pro đạt nhớ chám update thì ở của đá hai set mình chẳng ấy set ấy unit in stock chẳng ấy unit in stock smart smart unit in stock luôn vì mình hay unit in stock chá bột rồi môi ấy cho môi nó nằm lại để tôi add time ui thôi nhưng add time mà pay cho add time mà pay về một tiền đấy thời mình lạc han bờ mình trắng việc update không phải là thao thằng á bờ sân dân xe phần năng á dân xe phần năng việc update không là thao thằng á việc update unit in stock không là thao thằng á bờ miên mà rồi miên mà pay mốc việc update mà mốc pay là hồn groupประเภท group ชั่วประทอต่างๆแต่ยังอัปเดต VI ได้แหละคัน VI โปรดักต์ name อย่างไรออกมาหน้า VI product name ABC จ้ะนั่นยังอัปเดตแต่ ABC บัตรสระ B ABC อย่างนั้นติด K โอเคนะบัตรอันนั้นก็เข้าได้bản chân dương nâng update đòi bật bột time mà pay từ lời stock chả xem nhé phần lập ná đài miền mua ABC ok chết nhóm C với em sạm chú vía bên ấy bẹp con mùi năng này hết bẹp con mùi import quantity ở đó này của tầm lái cứ nhóm man cầm not fake này không code hoặc nhóm mấy này chứ cứ add hai mán mấy pay mình chẳng ấy nè chân mới ABC ta sam 4 đấy nè chân buộc thêm một phẩy về thời lang mãn hà buồn mình chờ đấy ok chân em chơi là update form you are about to update one row nè nâng update muối row chân em chơi lời yes máu bạn em mới lời table và đạt em refresh lời table và đạt máu right in conflict để xa vì muốn nhóm update nhưng mà toàn save về nhóm save một sân Sam buồn ok nhóm chơi là update một đòn tiền nè khi làm hà buồn đấy nằm mấy là Sam buồn này buộc thay một phẩy về lang mãn hà buồn trước nhóm chơi mà đón vì update mà đón hà buồn chật buồn chơi mà đón buộc thành một phây cạn là hồn sao đấy nè ngay nó ở đây cú trong hai nữa đấy bà dương cho nhà mấy dương cho select ní vinh và đáng nói cho bố ấy import quantity mà chắc dương chỉ nuôi với máu dương nơi chám ní cứ không bố bao bao dương nè mua với ai kế nè không bố bảo nó mua CMB product name hai thành bọc một ní cứ thi import quantity dương thời chám mua về chân dân do về trình nuôi nó không lại code và dương nè ok chắc lại nhầm xe nhà mình nè nhóm tới cầm nót nhóm chùm nuôi cái lại đi buộc mà thấy ní lên cho buộc thấy cứ buộc đồng lại vì thành bọc giúp nhóm tới bắt nó bật khô thầm năng sấn há nhóm chọp chùm quay nâng đồng lại nó nóng thi ấy kế import quantity rút chọp chùm quay ấy bạn hái nếp chọp cho môi nắng nè chọp môi nắng ve và đặt ném nè chứ như thử tôi xây bên trong đầu bậc phốt ve và đặt ném cho mấy bênนี้ ABC lấy ABC thì lấy cứ đầm nói để dân chưa tranh pi nè pi combo bọc chắc nhóm chùm nuốt viết đôi mà nhóm bật đầu bậc phốt nhóm chọp cho môi nắng CMB ấy đặt ném nè CMB và đặt ném hai chọp cho môi nắng single quote hai nắng semicolon đại dương xe được nông double quote
nè và chứ giúp cho việc phần đăng hái dừng xe vía dừng dư đòn tiền mới ok chờ lâu chăm cho update này nè cái này khi mà to man được xe lại đặt nén như thời ấy như thời chơi mua và đặt mùi bên trong ấy để sao như toàn cầm nọt viên là không cái lại property bọc cả bộ bọc dương mà nhớ mấy nhóm ăn hai tha dương trời giờ mấy dương trời sẽ lại cho lưỡi cầm bộ bọc nắng hai dương châu cái lại data hay dương cầm nọt rồi so tha rồi soi nâng chân mình chế một ta lớp kim cho một hai thi mũi tiện đầu khi nhóm cầm nọt item nơi khi nhóm cầm bộ bọc nắng cứ khi nhóm cầm nọt nó p này form load nó p là form load máu khi nhóm sẽ xây câu nó form load đó là bảy bao item on nắng châu được năm ấy châu được năm cầm bộ bọc nhóm nó châu được năm cầm bộ bọc nhóm chế khi nhóm thở cái khi nhóm thở cái bậc các event mấy mũi tiết cứ event form load là mấy bậc event form load trong gì mấy trong trời sẽ lại từ form trong châu cái lại event trong rồi cho event on load nè event on load bạn thấy trong rồi cho code bia được ok bạn chân nó để form load trong ai bậc ca nhặt muối ở mà trong bậc ca nhặt sq as string ở trong màu bạn ấy bậc trong thời ca bậc ca nhặt SQ small trong một SQL muối chỉ string chẳng vì thầy từ tụi này chỉ string chẳng nhầm thầy từ xây viên trong double quote chẳng nhầm xe tha select product name from vì nã thì ở product bạn hai nhóm nâng hai object combo box nhóm cho một bài cùng nó bọc nhóm cứ nhóm cho nhà mấy trong trong insert item cho thực nông combo box bọc nhóm còn đấy trước nhóm sẽ tha cmb product name dot nhóm nâng pra nơi property bảo vì mua chua tha row source nhóm nâng pra property bảo vì mua chua tha row source smile SQ đi dân mấy cứ dân SQL mình chơi nè hả dân CMB product name dot resource smart SQ nó việc đôi việc nhóm C mà bắt toán nè C mà bắt toán này không đi chăng tập bắt nhóm trong sinh chắc các bạn nên nhóm bắt cho mạnh bậc ca hàng nhát SQ các bạn này nhóm C select product name from thì bao product name C nó không cả lại thằng cái đó này các bạn này đó đấy bạn chẳng nhóm sẽ chẳng máu mê tha nhóm cầm nọt row source rồi bao combo bao product name nè cứ nhóm nâng select do product name trên PTBR Pro product đó đấy trước nhóm anh save vía nhóm sẵn load form nữa cho view form view hình miền đấy nè và cho nhóm anh bằng hai PPT thì mỗi cơ dây cầm nọt lại property sheet nó design view ở lấy cơ nhóm anh bằng hai bên là runtime người ta nộp đại dân xe code nộp dân execute code bao giờ chứ ở đâu cho ta trong update Pepsi và Pepsi bao giờ mấy nhân khơi miền bản bán Pepsi nó sao mà pay trong stock chứ nhưng cho update Pepsi đó trong import stock time cứ ở mà tha sai sập cho chứ bây giờ làm mảng học sập trên về lượng update phone you are about to update one pro yes má dân mơ là ấy mấy tầm một hơi ấy là dân thực hiện máu bị update làm mảng làm học sập nè update làm học sập nè nè semi cả lắm nó không đọc vào code single code đấy single code à tôi mình cái nào nhiều hiếm một cú nó đọc vào code mấy bạn sẽ đọc vào code cái này insert mình cho mấy môn mình
insert ណាទៀត CMB ប្រកាសនេះចុងមួយជំនាញកន្លងមួយ នេះ នេះហើយมันជាមានអានេះហ៎ដោយសារអីដោយសារតម្លៃនៅក្នុង combo box product name ហ្នឹងវាជា string អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ single quote ណាអញ្ចឹងអានេះតាមពិតគ្រូបានប្រាប់មិញហើយថាយើងចង់សរសេរ SQL នៅក្នុង VBA យើងចង់សរសេរ SQL ក្នុង VBA យើងសេ do cmd.run SQL ហើយយើងសរសេរ SQL ហ្នឹង select from where ហ្នឹងវាក៏ ante delete អីហ្នឹងគឺយើងសរសេរក្នុង double quote ក្នុង double quote តោះនេះយើងសរសេរក្នុង double quote ចុះ single quote មិនមែនរបស់ VBA ទេណា single quote ជារបស់ SQL យើងនៅចាំ SQL កាលណាយើងចង់បោះតម្លៃជា string យើងមិនត្រូវសេក្នុង single quote ក្នុង SQL មេរៀនអារ៉ាមេក៏គូបាននិយាយដែរតោះនេះកាលណាវាជា string យើងត្រូវសេក្នុង single quote ឧទាហរណ៍ where product name ស្មើ Pepsi ជា Pepsi ជា string ហ៎អញ្ចឹងយើងសេថា where product name ស្មើ single quote មួយ Pepsi បិទ single quote វិញអញ្ចឹងអា single quote ហ្នឹងដែលប្រើគឺជារបស់ SQL double quote ដែលយើងប្រើនេះគឺជារបស់ VBA ណាហើយតែបើយើងត្រូវប្រើ double quote ពីព្រោះ SQL ដែលសរសេរនៅក្នុង VBA គឺត្រូវសរសេរនៅក្នុង double quote ក្នុង VBA ដែលឡែក single quote ហ្នឹងគឺមិនមែនជា single quote របស់ VBA ទេជា single quote របស់ SQL ខ្លួនវាហ្នឹងដែលវាអបទៅលើ string កាលណាយើងសរសេរតម្លៃជា string នៅក្នុង SQL គឺយើងត្រូវសរសេរអបនៅក្នុង double single quote មិនអញ្ចឹងទេនេះអញ្ចឹងមើលនេះតែប៉ុន្តែនេះ product name ស្មើវាមិនត្រូវមាន single quote មួយស្មើទេ product name ស្មើ Pepsi ឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែឥឡូវ product name គឺជាតម្លៃពីណាមកវិញពី combo box មិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវជាប់ single quote មួយបិទ double quote មួយបើថាបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសិនកាត់ត្រឹមហ្នឹងសិនហើយជាប់ជាមួយអីជាប់ជាមួយនឹងតម្លៃនៅក្នុង combo box ដែលតម្លៃក្នុង combo box ជាអីជា string អញ្ចឹងយើងបើក double quote មកវិញហើយយើងជាប់ជាមួយ single quote មួយទៀតអញ្ចឹង single quote នេះគឺយើងបើកកន្លែងណាមិញបើកកន្លែងនេះបើក single quote កន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងយើងបិទកន្លែងនេះវិញតែនេះហើយដោយសារ single quote នៅនឹង semicolon ហ្នឹងវាជាអីវាគឺជាផ្នែកមួយរបស់ SQL ជាផ្នែកមួយរបស់ SQL អញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរក្នុង double quote នេះសរសេរក្នុង double quote ព្រោះយើងចង់ឲ្យវាស្គាល់ក្នុង VBA ពីផ្នែកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់ SQL គឺត្រូវសរសេរក្នុង double quote ជានេះបាទទេហើយយើងភ្ជាប់វាដោយប្រើឈ្មោះដឹងនេះដើម្បីភ្ជាប់វាវិញអញ្ចឹងយើងជួបការយើងតែច្រឡំជាមួយ single quote double quote ហ្នឹងច្រឡំគ្នាណាច្រឡំគ្នា double quote គឺប្រើនៅក្នុង VBA ដើម្បីផ្ដោតនៅរាល់ SQL ដែលសរសេរនៅក្នុង VBA តែ single quote គឺជា single quote របស់ SQL ខ្លួនវាដែលគេប្រើដើម្បីផ្ដោតតម្លៃជា string សម្រាប់ string គឺប្រើ single quote តែបើសិនជាតម្លៃវាជាលេខអត់ចាំបាច់ប្រើ single quote ទេក្នុង SQL ណាហើយដល់ពេលយើងយកមកប្រើនោះនេះគឺយើងត្រូវផ្ដាច់យើងត្រូវភ្ជាប់យើងត្រូវផ្ដាច់យើងត្រូវភ្ជាប់រហូតណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលខ្លះពេលណាយើងមើលមែនតើទៅគឺអត់ទៅវិញបើមិនយើងទៅសេស្ទទៅហើយអត់ទៅវិញទេណាអញ្ចឹងយើងបើមើលទៅគឺវាភ្ជាប់វាបូកជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ TP import quantity ណាចាំវាបិទតាមហ្នឹងសិនហើយវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ TP import quantity ហើយវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងបើកនៅ Singapore 10 report មួយទៀតហើយភ្ជាប់ជាមួយនេះដើម្បីភ្ជាប់នេះដើម្បីភ្ជាប់ប៉ុណ្ណេះនៅក្នុង VBA ណាហើយបិទវិញតាមហ្នឹងសិនភ្ជាប់មួយតម្លៃរបស់ CMB product name ភ្ជាប់មួយនឹងSingapore ទៅនឹង semicolon នេះណាគឺសេក្នុង10 report ដែរណាបើភ្ជាប់នេះយើងមាននេះដែលមានទូរទស្សន៍ដើម្បីដូចកាយហ្នឹងភ្ជាប់កាយភ្ជាប់បន្តគ្នារដឹកចឹងទៅណាតែបើសិនជា CMB product name នេះមិនមែនឧទាហរណ៍បើសិនជាវាមិនមែនជា string ទេវាជាលេខអត់ចាំបាច់ប្រើ single quote នេះទេអត់ចាំបាច់ទេ
ណាអត់ចាំបាច់ប្រើ single quote នេះទេណាអត់ចាំបាច់អបដោយ single quote ទេក្នុង SQL ព្រោះយើងដឹងហើយ SQL កាលណាជាលេខអត់ចាំបាច់ប្រើ single quote ទេប៉ុន្តែបើសិនជាអក្សរជា string គឺត្រូវប្រើ single quote អបវាបាទអូខេយើងមានប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងយើង